جدد حياة القلب بالقرآن. Ey müminler, so'da setiq, do'stluq va Allohning izinsiz shafaat bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kuni yetib kelishdan burun sizlarga biz rizq qilib bergan mol-mulklardan yaxshilik yo'llariga sarf qilinglar. Kafir bo'lg'uchilar zolimlardir. Baqara surasi 254-oyat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qarindoshlar, men odatda darslarimning oldiga bir oyat qo'yib qo'yavataman. Keyingi darslarda qo'yayotgan, ya'ni yaqindan beri qo'yayotgan oyatlar asosan degudek nido oyatlarini qo'yavataman. Bu yerdagi ey mu'minlar deb xitob qilinishi biz faqat o'zini mu'min deb atagan kishilarga qilingan xitob, ey insonlar ya jinlar deb emas, faqat ey mu'minlar deb namoz o'qiydigan, ro'za zakat tutadigan, o'zini mu'min qatorida sanaydigan kishilarga xitob qilinadi. Shuningdek ey mu'minlar degan hamon darhol bu narsa menga deyilib o'tibdi deb ilishimiz uchun darsning oxirigacha bu shaklda ba'zi nido oyatlarini qo'yib manaman. Mashq bo'ldi bu darsimiz. Oldingi darslar bilan munosabatli temalar ishlandi. Fathaning uzartilib o'qilishi, fathaning tanvillik holati, kasra va kasraning uzartilib o'qilishiga munosabatli butun temalarni mashq qilib o'tamiz bu darsda. Inshaalloh oldingi darsimizni yaxshi o'zlashtirgan bo'lishinglarni umid qilaman. Bismillahirrohmanirrohim. Oldi bilan men harfning ismini, uningdan keyin harfning harakatlari bilan, uningdan keyin kalimani biroqla butun holatda o'qib beraman. Har bir qitim o'qigan vaqtimda, talaffuz qilgan vaqtimda arada bo'shliq qo'yib qo'yman. Shu chaqda menga agishib talaffuz qilishinglarni umid qilaman. Fa, fi, ya, ha, hi, fihi. Yani bir qitim o'qib beraman. Fihi. Keyingisi ba, bi, ha, hi, bihi. Yani bir qitim bihi. Keyingisi qof, qi, ya, lam, la, qila. Yani bir qitim qila. Ha, hi, ya, nun, na, hina. Yani bir qitim hina. Keyingisi ha, ha, dal, zi, ha, hi, hadihi. Yani bir qitim hadihi. Keyingisi zal, za, lam, li, kaf, ka, zalika. Yani bir qitim zalika. Keyingisi shin, sha, ha, hi, ya, dal, dan, shahidan. Yani bir qitim shahidan. Keyingisi fa, fa, ra, ri, ha, hi, ya, nun, na, farihina. Yani bir qitim farihina. Keyingisi ba, bi, hamza, a, kha, khi, ya, kaf, ka,
بأخيك يعني bir qitim بأخيك keyingisi خا خ لام يا فا ف تا تن خليفة يعني bir qitim خليفة keyingisi فا ف فا ف را ري يا قاف قن ففريقا يعني bir qitim ففريقا keyingisi عين عي ضاد ضي يا نون ن عظين يعني bir qitim عظين keyingisi با بي با ب نون ني يا ها هي ببنيه يعني bir qitim ببنيه keyingisi سين س با بي يا لام لي سبيلي يعني bir qitim سبيلي keyingisi كاف كا فا في را ري يا نون ن كافرين يعني bir qitim كافرين keyingisi لام ل كاف ك با بي يا را را تا تن لكبيرة يعني bir qitim لكبيرة keyingisi با بي خا خا را ري جيم جي يا نون ن بخارجين يعني bir qitim بخارجين keyingisi همزة أ فا ف عين ع يا يي يا نون نا أفعينا يعني bir qitim أفعينا bu yerdeki yine to'liq chiqaranglar أفعينا keyingisi ثا ث لام لا ثا ث
ثي يا نون ن ثلاثين يعني برختم ثلاثين كينكسي ف خا خ شين شي يا نون نا فخشينا يعني برقتم فخشينا كينكسي سين سي يا را تا ها سيرتها يعني برختم سيرتها كينكسي بي قاف ق ميم مي يا صاد صي بقميصي يعني برختم بقميصي كينكسي شين ش يا طا طي يا نون ن شياطين يعني برختم شياطين كينكسي لام لا حا فا في ضا ضي يا نون ن لحافظين يعني برقتم لحافظين كينكسي نون ن فا في يا را رن نفيرا يعني برقتم نفيرا كينكسي شين شا كاف كي را ري يا نون ن شاكرين يعني بالختام شاكرين كينكسي لام لا طا طي يا فا فن لطيفا خا با بي يا را رن خبيرا خوش بقساق لطيفا خبيرا يعني برختم
لطيفا خبيرا. كينكسي قاف قا لام ل قال سين س همزة واو في يا سآوي خوش بقساق قال سآوي يعني برقتم قال سآوي كينكسي واو و همزة إي ذال ذا وإذا قاف قي يا لام ل قيل خوش بقساق وإذا قيل يعني برقتم وإذا قيل كينكسي سين سي نون ني يا نون ن سنين دال د همزة با بن دأبا خوش بقساق سنين دأبا يعني برقتم سنين دأبا كينكسي خا خا لام لي دال دي يا نون ن خالدين فا في يا ها فيها خوش بقساق خالدين فيها يعني برقدم خالدين فيها كينكسي كاف كا نون ن كان ضاد ض عين عي فا فن ضعيفا وجا بقساق كان ضعيفا يعني برقتم كان ضعيفا كينكسي ذال ذي ثا ث لام لا ثا ثي ثلاثي خوش بقساق ذي ثلاثي يعني برقتم ذي ثلاثي كينكسي فا في عين عي با با دال دي عبادي خوش بقساق
في عبادي. يعني بالختام في عبادي. كينكسي ميم مي يا ثا ثا قاف قن ميثاقا غين غ لام لي يا ظا ظن غليظا قوشا بقساق ميثاقا غليظا. يعني بالختام ميثاقا غليظا. كينكسي عين ع لام لي يا ميم من عليما ح ح كاف كي يا ميم من حكيما قوشا بقساق عليما حكيما. يعني بالختام عليما حكيما. Yani bir qıtım ta'kidlab o'tay. Bu mashqda ishlatgan kalimalarning hammasi Qur'ondagi o'rnaklar. Bizni o'qiydiganimiz Qur'on bo'lg'achqa o'rnaklarimiz albatta Qur'ondan bo'lishi kerak. Shunga bu mashqni yaxshi o'zlashtirib olsanglar, Qur'onda bu kalimalar uchirgan vaqtda tamtirmasdan tezla o'qib ketalaysizlar. Hozir mashqni bir qitim men o'qib beraman, kalimaning o'zini menga agishib qo'yib qo'ygan bo'shliq ichida o'qishinglarni umid qilaman. Fihi به قيل حين هذه ذلك شهيدا فرحين بأخيك خليفة ففريقا عضين ببنيه سبيلي كافرين لكبيرة بخارجين أفعينا ثلاثين فخشينا سيرتها بقميصي شياطين لحافظين نفيرا شاكرين
لطيفا خبيرا قال سآوي وإذا قيل سنين دأبا خالدين فيها كان ضعيفا ذي ثلاث في عبادي ميثاقا غليظا عليما حكيما. Bugungi darsimiz mushakchi bo'ladi. Mashqni yaxshi o'zlashtirishinglarni, ilgirki darslarni bir ko'zdan kechirib chiqishinglarni umid qilaman. Keyingi darsimiz bo'lsa, kasrahning tanvillik holati. Uni o'rganamiz. Kasrah bobi undan keyin tugaydi. Inshaalloh ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. عنه سعي دائب وبه اعتني واحذر من الهجران.